görüşü Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayette لَوْ عَلِمَ أُمَّتِ مَا فِي رَمَضَانَ لَتَمَنَّوْا أَنْ تَكُونَ السَّنَةُ كُلُّهَا Ramazan. Eğer benim ümmetim bilseydi ki bu Ramazan'ın anın kadri, hürmeti, oğluluğun kıymetini bilseler idi, yıl boyu Ramazan olsaydı, yıl boyu urazat etsaydı deyip aytırlar. В гостях, в мечети, в деревне, в Акарче. Сделано так очень искренне, с душой. И я хотел сказать спасибо вашей семье, вашему лице. Великие труженики, за что бы ни брались, все делают очень хорошо, качественно. Районға жетекші болып келгенде біздің ауылда патша жиылышы жасарға келдіңіз. Һәм біз көрдік сіздің ғади халықшан кісі екеніңізді, һәм бүтін ауылдан сізді құшаттық. Һәм бүгінгі күнде де ғади халық белән бергә бұл біздің ауылда шундай зор ифтар мәҗлесе уздыру бик зор дәрәҗә безнең өчен. Бүтін авыл исеменнән сезгә рәхмәт әйтәбез. Зор уңышлар. Рахмет. Шыннан да бу авыл ничек дип әйтим, шуның хәтле дус, субханалла, күз тимәсен, шулай булып калсын әле ул җәмәгать. Сез шуның хәтле күркәм һаман сезнең яныгызга килгәндә елмаеп кына каршы аласыз. Михаил Павлович, вам благодарна за уважение. Вы вот такой человек с большим сердцем. Огромное спасибо. И за поддержку всегда тоже. Бик зур рахмәт сезгә, чаклыгыбыз.